Wa gyud ka kabadlong sa imong apo ba? Kung kahibalo lang ka sa iyang gihimo. Dili dapat ato padakon sila itang nga sige panghilabot. Tan. Usba na kinaiya nimo ha. Dili na maayo sa mga bata nga mangawat og kwarta nga dili inyo ha. Ay, sad, mangawat kong kwarta nga ako ah. Di man na ginatawag og kawat. Grabe yugatan ba? Gahi na gigagag ulo. Musupak pa yug ka. Kabalukatan ka na imong binuhatan. Wa gihapon kay paingnan. Mabalik ra gihapon na si mo puhon. Gasigar ang mata oh. Timan-itan. Kung imo na ipadayon, sa delikado kang paingon. Nganong delikado mo ko paingon? Dili mo ko parehas ni mo nga taka o pasangin. Nakita naman si mong nanay. Dili mo ko buta. Nagkita man mi. Unya, asa naman binunalan? Kinusian. Sige, Lucian. Kabalanggan ako ni nanay. May magpareha ko ni mo. Sige, kabunalan. Nanay ni mo mismo, wa ka bunali. Binuang man ang ila. Mao ni gara ka kay wa ka disiplina ha. Ito, relax lang. Mas gatakihon ka og high blood ba? Ako rin isa diri ah. Di na gyud ni maayo ila ha. Bago ka masuko, una ang tarong kung kinsay mali. Tan, nagkatiguang ka nagkabugoy. To, pila ka oras. Marialas nimo kung kinsay tama or mali. Pa, unsa man? Wa gyud ka kabadlong sa imong apo ba? Mo ni mo gara na kay wa ka disiplina. Wa po ka naula sa imong binuhatan no? Bisa na ma. Dili dapat ato padakon sila itang nga sige panghilabot. Itan wala nang hilabot. Kung kahibalo lang ka sa iyang gihimo. Wa nang hilabot. Pero unsa na iyang gihimo? Anong kwarta na? Bisa magagikan ana. Balo ka, Nay. Ang halin sa tuba, kuha ni Tito. Pero lang ka. Mauni! Ano nalalatan? Nga naman, Nay? Balik ang makaon. Dako, magay ni. Tilantan. Kahiwaton ko to imong titog mo uli.